National President joka National People's Party ubadeiru Menteri Rangba Kajela ukonrat ke sangma haka arpusan tarik unailar hajar arpoar ulalet hi shapenthor khra ban penbenayo ba Rocky Hek kumbukertong joka party hau hajar arpulai nakateka constituency hagani kasingi la dan langru nandu National Vice President ka party badeiru sembur Menteri Rangba Kajela uba preston tensong nangta u James ke sangma General Secretary ka party bat Menteri Sarkar Kajela nalor ki MLA bat MDC jang ka party hagani kasingi lawan bansa khilang ru daki spangut ki palba nakaleng ka constituency kumban syukadaw hangne uba Rocky uhaban yakun pershayo ba AL Hek MLA ka BJP badeiru Menteri Barem ka Sarkar Jela ubala job ban hadu san sien kumunong mi khmat ka tega than hadu mentahi kepenthor kaladap ban penbena hadu sangut ki kertong kuntubi uba PNCM uban aireng naka Kongres nata uba sambording do naka AITC bat mentas uba Rocky Hek naka NPP. लेकिन आज उनके साथ उनके सभी लीडर्स और सपोर्टर्स और जो त्रिपुरा मुखरा की जनता है आज इस मीटिंग में नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। आप सभी को जो आज हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी के परिवार में आज हमारे साथ आप जुड़ने वाले हैं, आप सभी का हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं आप सबको पार्टी में स्वागत करता हूं। आज जो मेघालय का जो पॉलिटिक्स जो आज मेघालय में जो राजनीति चल रही है और अगर आप अलग अलग पार्टियों का जो पोजीशन अगर आप देखेंगे पिछले 4.5 साल में हमारे मेघालय स्टेट का पॉलिटिक्स बहुत बदल गया है। 2018 में जो हमारी कोलिशन सरकार बनी थी, अलग अलग पार्टियों के दलों के एमएलए को जोड़कर हम लोगों ने एनडीए सरकार बनाई। हम कने खुद समाज में किबंगन kam bangdan jam hagani ke juk pemeta Ibrahim dikecing sama Ibrahim hagani taba mlaso bertani ki hari kami mga tao sana ba nagwa banay di sakri bokura pagka gadon siya ka di gram bangile yang ka election namta gadon Pagpala kadone nagwa pagpagkalay ng constituency kumba pinayaso na kasyutol jong siyang jongi wag na lang tao sama ba walang rong hapo ka party sausan menanta ulapan pernah ya kita di development kibawat raan ya po constituency jongi kung kasyap kanyo yang kemarin berbon kung kapan ambulans dalam gedeng lihat saya lagi surat raha proposal kemopat kanyo dia kata sungai bagatan nomor song kita jumpa terbuka kepada apa ngarikan ubri bulan pemai lalu penyekan nanti kebah kami jobi Jom nasional ke beri ke Jombi, walang perlaw UMLA dan MDC. Terpakat tiba, dalam biak tiga bang ke Jombi, hari ini ada cara pulai. Bangun lauta, unong syakri Jombi. Nama bangun pan tekam nabi, ay tekam yang nama syakri. Bangun terbit terbiang, ke ke jinangkam hari ini konsensi.